Bakki namicha shaarmuxaa kanatti rabbi si qabee rakkise. Dhala mooddoo arga kira godhe. Maal bakka reettaanii? Anta? Bakka ati gizee faranjii argitu akkana godhe. Gizee habashaa argitu akkana godhe. Gizee araba argitu akkana godhe. Maali inni? Badasi qilleexaa miijaarsaa. ሌላ የምታወሪው ነገር አለ? ራቺ አይ ላቭ ዩ ቤቢ የኔ ቆንጆ ምን አፈዘዝከው? እያፈዘዘችክ ነው እቺ ልጅ። ነቃ ነቃ ያለ ኮስተር የትንቱር የማልፍ ኛለ ያከበነ መሬ ምን ሆኖ ነው? ጭቅጭቋን እንደዚህ ያፈዘዘክ አይደለም? ፍሽ ከአንቺ ጋር የአንቺ ወሬ የአንቺ ድምጽ ሲሰማ ነው እንደዚህ ተኮሳተ። ኖ መጀመሪያ ይሄን ልጅ አየዋለሁ ምንም ደስተኛ ሊሆን አልቻለም። በቃ ተይ እባክሽ jechuun ani inni ጊዜ ture ni beektaa uffata kana kan koomediitti hojjetu malee uffata normaala uffatee jechuun daratiin isaa baay'ee bareeda. Raachu. Akkasii miti dhugaatii gochuudha. Raachu nee naafe. Dhugaa akkasii jechuun barbaade osoo hin ta'in. Galatoo maakii galatoo. Akka taate. Maalata? Itti himii siin jeemar yookiin asaa dhuftanaatti himaa. Annama laal na taphataattanu hin jaaladhu. Intala duu barbaadde intala. Leemuyye. Hayi beeytee obboleessa keenya sharee hawaasa dira du'aa itti beeytee adabadhaa jaallaan. Maal irratti? Abbaa manaa irratti Ara maakii. Raachu siimee ansii jechuudha. Makee wanti shari'aan sadii irratti du'a Karaalee ni cufsiisa jee. Si jecha qeerroo walitti qabee biyya guddisuu hin danda'a. Si ganee miraachee. Naa gala maakii. Maalata? Itti himii siin jeemar yookiin asaa dhuftanaatti himaa. Annama laal na taphataattanu hin jaaladhu. Intala duu barbaadde intala. Leemuyye. Hayi beeytee obboleessa keenya sharee hawaasa dira du'aa itti beeytee adabadhaa jaallaan. Maal irratti? Abbaa manaa irratti Ara maakii. Anis takkata jira. Foonaa ko shari'a. Leemoo. Bareedduu ko. Sadeen sun maal fa'a maqi? Laal. Waa hedduu obsu dandeenya beeytanii wanni na obsan illee ni jirti isaaniif laal. Nuti sadee sun nuti. Maakii taphachuu jirti naan jaala. Barni Bakka taphadhaa. aanteen landiroo lola addunyaa sadaffaa kaasuuf deemta ishaa. Warra waliin buute. Raachu siimee ansii jechuudha. Makee wanti shari'aan sadii irratti du'a Karaalee ni cufsiisa jee. Si jecha qeerroo walitti qabee biyya guddisuu hin danda'a. Si ganee miraachee. Naa gala maakii. 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 Waa sadee sun nuti ta'e. Dhiisi gaasuni citiidha. Eegi ati dhiisetti hadhiise. Dhageessaniitu miti. Mangistiin yoo toonatu. Dr. Mansour. Mangistiin yoo toonatti bu'ee hin kufaa jechuudha. Kufaatii isaati. Mangistiin ammoo toonatti bu'ee kufaatii isaati. Don't be shy raachuu. Araanii nan shaaya. Don't be shy naan jetti. Ayi mucaa tokkotti as koomantiidhaan don't be shy naan jetti. Ani nan shaaya jedheeni. Ani nan shaaya foona. Akka jettara. Makee. Waa sadii irratti du'a jette shari'aan jette.
Raaju. Happy mango ነው ሞት Raaju. አቤት በላይ Waan namni sun shaayii ta'in siin jedheef beektaati. Ni beekta? ማለት Akkaan taata. Gisee maakiin dubbatu. Gisee maakiin dubbatu. Maali? Maali? Asli. Waan san hin garre gisee maakiin dubbatu. ጋይስ ፍላወሪ ናም ብራዘር እዚ ማግኘት ጋይስ ፍላወሪ Akkasum gooteemi. Mee makii dubbadhu mee makii. Mee dubbisi raachuu dubbisi. Raachuu dubbisi. Raachee. ወይ Laali. Ayo dubbisi ka. Raachee. ወይ Lakkin ilgoodhas laali jeesa. Laal. Maali? Laal. Raachii ennaan. Balaan kee girigiri. Wayye. Akka dhiiraa dubbadhu. Jedhi awwaadhu. Raachuu ennaan. እንዴ በላኪራችሁን ዲራሚት ጀቹ በርባዴት ሞ ዋሚ አማለ ዋም ራቼ ወይ ላል ማሊጋ ኢሳን ለሜኑ ሙት ጎዴት እንጅራ ራቼ ግዘስ እንጂ ቆፍጠን ጂቲ ኦይጄ ወዱ ማሊ አቲ አከ ዱበርት ቆፍጠን ነቃኘት ዋም አማለ ወይ ራቼ ወይ ራቼ አቤት dhageeffadhu akka namiyaa maki asli waam አስሊ አረ ሙዲ ቀበተኒ እንዴ አንዝም ብለው አከለ የገነ ለለኒዮ ነው ማናርካ ወዳዋቱ አጃቶ ቆማለ ራችሁ ሌላ የምታወሪ ነገር አለ? ራቺ አይ ላቭ ዩ ቤቢ የኔ ቆንጆ ምን አፈዘዝከው? እያፈዘዘችክ ነው እቺ ልጅ ነቃ ያለ ኮስተር የትንቱር የማልፍኛ ያከበነ መሬ ምን ሆኖ ነው ጭቅጭቋን እንደዚህ ያፈዘዘክ አይደለም? ከአንቺ ጋር የአንቺ ወሬ የአንቺን ድምጽ ሲሰማ ነው እንደዚህ ተቆሳለ። ኖ መጀመሪያ ይሄን ልጅ አየዋለሁ ምንም ደስተኛ ሊሆን አልቻለም። በቃ ተይ እባክሽ ማኪን ነምቼ ሻርሙጣ ከናት ረበሲ ቀበራ ከዘ ዳላ ሞንዶ ከረከረ ዋን ፈከረታኒ አንተ በቃ ጊዜ ፈራንጂ አርጊ ተከረበት ጊዜ አበሻ አርጊ ተከረበት ጊዜ አረብ አርጊ ተከረበት ማሊኒ በደሲ ቅሌታ ሚቻርሳ ማሊ ከረከረባችሁ ኒባተሙ አከም ያመቱ ቢንኬሰ ሞኬ ከነከር ዝገዛ ጎርኩን ደኪ ወራ ኦርኪጋ ማልጀ ክዲ ጓደኛሽ ያም ትለኪ ትንሽ ካሜራሽን ዝቅ አርግና አንተ አስነ ሰዓት ቅሌታ ሚን ያለው አዳጅ ያገርና አንቺ አንድ ላይ ተጫወት ነው ራቺ ምንድን ነው ያልከው? ቅሌታ አዳጅ ትንሽ ካሜራ ዝቅ አርግና ከኔ ማኪናችሁን ነው አንበሳ ተጥሻለሁ አንበሳህን ሄደ አስበላው። እሺ ልትማማ አዳጅ
ከዛ ማለት ነው አንድ ቁልፍ ከወጥ አድርግና ራችሁ ስሜት ውስጥ ያልገባ ይጣል ጭንቅላት ስራቴ ሰይጣን እኮ ከሩቅ አይመጣም። ምንድነው አዲ ፍራንድ ወጡ ራቼ ዝም ብሎ ባየ ቁጥር ስሜት ውስጥ ተባራችሁ ነው ዳነስ አንተ ዝም በል ራችሁ ምንድነው እንት የምትላላቀው እዛ ሾር እያስገባችሁ የት እኔ እያች ጉርጥ እያረክሽ ስታይ እኔ ሻወር አስገብቼ ይሄ ቆንጆ ራችዬ ማኪና ራን ኦቢቱ ተከፎና አደረግ ለምንድን ነው ማኪ የምትለው? ራስህን ተከላከል። እልል ያለው ገና ጋይስ ፍላወር ትክቱ ቆፍጠን ጄ ሃይ ጋይስ ፍላወር ትክቱ ኑኬና ፍላወር ትክቱ ክሪስ ሴንቱ ወደ ነገር ቆፍጠን ጄ ይትዱበቲ ራቹ ትንጃ እልል ያ ጋይስ አብይ ያገራታ ከቲ ተባረቱ እልል ነው በእናታ አኒ ኪደ ቴንክ ዩ ሁለስ ልያ ባኪ ጎዋ ጋይስ ደብል ደም አንቺ ካሜራ ልቅ አድርጋ አትታይም እኮ አስሊ አቲ ካፈት ታዲያ አየ በደቦ ባሳብሽ አሁን ምንድነው ያልኩት? አንተ ምንድነው ዋመሊኑ ዲቤ ዲቢታ ሚርጋ ከራ ሲሪዲስኔ ማሊፍዴም ነሞካ ራፒሞ ነሞማ kanseera jallise hundi keenya takka maaltu adda nu baase hundi keenya takka maaltu adda nu baase nuti adda hin baanu teessoo kaafannaan jeen Oromiyaa. Ay brida Igala fiti ya biya bakia. Kisuna kafanan jeno romia. Igala fiki ya biya ማንም የጠየቀሽ የለም። እንግዲህ ድምጹን መስማት ብቻ ያራችሁ ማንም ይስፈለ ማንም ከነ ቦንሲ ኦነኪያ ጅሩኪያ አናፊ ሶሮሚያ ani nama mama saya jaddu waan ta'eef gisee namni mama si sirba dhaabe okay በቃ ረጋ ሙላ ኪዲ ላቭ ብለሽ ትጽፊያለሽ እዚህ ጋር። ሁለተኛ ቅጣት ፍቅርህን ትገልጽልኛለህ። ሶስተኛ ቅጣት ዝም በይ ቅጣት እየቀጣሁ እንዳላላጋሽ ዳጌፈዱ ዝም በይ ሶስተኛ ቅጣት ሶስተኛ ቅጣት ደግሞ ማኪ ከዚህ ጠፊ ብለህ አባራት ፔሪየድ ብሎ ኩላ እኛ መስአፍ አብዲ ቡልቲና ማዲ ደጋ ራቹ ምንድነው ምንድነው ምላጭ እንጂ ፍቅር ምንድነው እሱ አሻንጉሊት ይልሞን ተበቺስ ነው ስንፈከት ራጭ ማነ ኬስ ሴትዮ መሀል ላይ ካልገባች ያማታል። ራጭ ቅጣት በትክክል ተናገር። ቅጣት ይነግራለሁ። ትክክለኛ ነው ትክክለኛ ቅጣት ነው ከአንተ ጋር መሄድ በቃ የረሃብን ጉንፋን የፍቅር ዘፈን ያልኩት የምን ረሃብ አመጣህብኝ? እያዘንኩኝ ባይኔ አይቼ አስቆመው አቁም ራቻ እንቀጣም አልቀጣም ምንም አያገባም። እያየሁኝ ባይኔ አይቼ ምን ላድርጋቸው አለፍኳቸው ገሃነም ግባ ምን ላድርጋቸው ይላል። ዋይ ሲሉ
ራቹ በስርዓት አትቀጣም። በስነ ስርዓት አትቀጣም። ራቹ አልቀጣም። በስርዓት በስነ ስርዓት ተቀጣ። ዚፈኔ ተድሚት የረሃብን ቁጣ ምናምን አላልኩ። ሂዱ ጋይስ ከተለያየን ምን አደርጋለሁ እችለዋለሁ አብረን ባለን ጊዜ ሳልፈ አይከብደኝም ለኔ ንሱ እኔ ምንሱ ይበቃኛል። ከተለያየን ምን አደርጋለሁ እንዲህ ማፈከስታት ጎደኛን ኬማ በአማርኛ ነው ያልኩት። ኖ ጓደኛ ያሚቲ ማሊ ሲፋነን አርጌ ሲፋነ ጠበትኝ አብረን ባለን ጊዜ ብዙ አሳልፈን አይደንቀኝም ለኔ እሱ ይበቃኝ። እኔም ይበቃኛል ራችዬ። አይኖ ላንቺ ደግሞ አንደኛ ቅጣት ለመቀጭኝ አስሊ ነው። መጀመሪያ እንደዛ ነው የተባባለው። አስሊ በስነ ስርዓት ቅጣ። ምንም ባናታችሁ የልጁ ታክስ የሚጠብቁት ፌማሲ ብዚ የተኔ አሚላይ ሲደው በርባደሬ ቅጭ እኔ እወጣለሁ ከዚህ በኋላ ቢል ፌማሲ ብራቱ የፈዱና አደቢ ፈዱና ደጌታ ካንስ ጋፈዶ አንጀዱ ሀርከሄ አካናጋት አካናጋርታ አትሪሳ በሪሱ ፈታ አትስሪሳ ማል ጀቻ ጅርታ ታናሪያ እስቲ ባሲሜ ኮፍያ ኬ በላይ ኢባሳ ጋይስ ታፕታፕ ሚሊዮነቱ እኮ አገሉ ኩመ ዲበሰዴ ቆፈታፊ ደልታ ጎዳ በላያኬ ሁጩ ብራ ጂረዱ ኮቱ ሲላለሜ ዮ አማ ቦር ኢንሻአላ ቦር ራቹ ማልሶታ አይ ማልሶታ ታከሳ ኮመንቲ ዳንዱ በኬ ማልቱ ጅራ ጀዴናን ጀዴቱ ነን ያንተ ጋፊና ጋፈዴ jechuun ani inni gizin ture ni beektaa uffata kana kan koomediitti hojjetu malee uffata normaala uffatee jechuun daratiin isaa baay'ee bareeda. Raachu akkasii miti dhugaa dubbachuudha. Raachu nee naafee. Dhugaa akkasii jechuun barbaade osoo hin ta'in. Galatoo. Miti jechuun dhugaa dubbattee ayyee dhugaa. Raaju. Jechuun uffataan arkeetiin hin ture ni beektaa feesbuuk irratti footoo poost godhame. Jechuun akkana gisee uffati nama guddaa fakkaatan achirratti garuu just jechuun akkuma ijoolleetti dargaggeessa sanumaaf hin jee malee waan biraatiif miti dhugaa. Haa daratiin isaa namatti tola. No wallaahi no jechuun sorry garuu uffati akkasitti Raaju. Abet balai. Dubbadhuqa. Maalan dubbadhaa dhogo. Inaafa maal si dubbisiti? Cawaa fakkaatee dhufte. Edaa daratiis qabda. Amma bori akkasa kaadha dhufaa akkisiin baansun. Asli rafuun jira jee taphachuu jira asli. Asliin kuni gisee hin taaneef nuti rafuu deema jira. Dhaggeeffadhaan nama tokko ni finna yoo adabbii akkasitti dhufta. Namti. Maaltu banama? Ni attifatu. Bakki cufu ni banama. Amma qilleensi akkasuma keessa ba'a.
akkam naan galle Sigalee lakki siingalee nama haxxifatee dhuufuun dhageenye. yes waa malee Nama garee haxxifachuu fedha haxxisoon hin dhuftu. Maskii tamii.